kweli kwa muya kana nokuja kibila kingi desi atambita kukokulya mwenenzi balona abikitoko yes mundu bambo twika wona atakuyo mumbunge ta mumwe ndo nabo kumandu una manyembeza nokuko kongira ujo kwinomea nenda mwinza kwenu kilingabana just imagine kili ngilo kitete kilikacho yota ile kwikana nikenda wizethia yo mundu la wikalile kibila ye mbonye mwenenzi wale tokikalanja kazia no mundu inuna mundu ala nune mwini kibila cha MP yes mundu ta munenge onangabana ta mukoni akula kindu jambe wakabita na makwigwa bumule teke wanzani bala be mwenezi yes mundu kibila cha MP chu ndubona changabana kujuka kaundi cho kujuka kono teni chonde bikido kira nenda kunenga ubwa no mundu kula mukombe yes ubikido nyuko na mundu ate kibila cha MP ndabo kuma mwenezi akuje kibila chongabana omanda ndita ngiti yetokoni Bodo kenga kwa piuna zaka chuna la nambe ilo na ngete chando chuna la piu mundu nicho na atu ya kuja kambi na akawa la piuna mundu zote ka mundu akoya kwa changa jendo ruko mwa tuna ile kuiga matafu kuba mutongo ale kwa muka kwa chaka tengine nina kole mudi nenda kujonga bana ambo dio keyo mwaje na mwenenzi yes namba 2 ambo jona kumye mwenenzi na nura bisa pano na ijati akaba me macho muno sana na kindu kila kwenda kuja kana mutongo iwe mwene kivila bali tano tongo kivila ningi mundu wa mutakwe ne mwene kivila ai mwono rukuma mwenenzi ujini mutongo rataza kuwengi nalo mundu tuma mutakuyimya ketano bale mwono rukuma na yu enda mwije kivilengi au mwana ukubulukumba myaka 5 we ejara before we kalandi we zile kana no kuja ndukivila we mutakwena we mwana ukumandu ikalandi we zile so ile na mbunge mwako mwe na ekyandwara nona na ke mwene ntia kwikalandi ekuli we na ezya nengi we mundu utotakuwa ne mundu we zi se mubwazi na mutongo right na temu bwazi chama na mutongo mundu mutapita nesabano mundu ndapita nesaba mwene nzala kule macho chiro ku ngomina ni asati bai mutongo waite kwa muka kwa chakati ni ngoli ya MP yes ndo ngabana atambira kutwala be mwene nzi akabukule gwe mwana ndo mjija neza kidimo chakwa ndo kumbi wakwa kinye mukuwa muke wakwa unungire neza kulia ndo notuka mutongo cha kibila kelene kuliko kino yes na niti na tongo imingi wabiti cha masabu ai mutiago kumye mwako mwe data malelo ona ndezi kiho ona takuwa kanene na ngabana ande kumanga ngabana na kukela kwaje nenda kivila cha MP ndi ndo kai yes ndi ndo kai kila ndo kwaje na kindu kinge chone kindu kingi mwendo nete yes gumina tengu tsacha mwe chinyonjo mutambu mwe chinyonjo ngito ni muyungi nendo ta ngito ni mundu kuronjo mutambu ni uya kwaje no kutaka alimu alama onenge mulungi mwana ozonganja nda school mulungi azika school abaita mbazi na kwete zona za school mboyi no tete leuze zika zona nanda nendo ra njoka na baika na kake kasome amu inventu na be mwalimu wande ka akasome mu inventu na nendo ra njoka na abaluki myake 10 akwira cha kibila wabaluka ai 2017 abaluka 2022 aje atweze moga abaluka kunjo mutambu je kwilazimila mundu alone mwenenzi eke kwilazimile balawe bambo baloka tamu myaka byo 10 no kambia ne tafadhali please enough is enough jo mutambu anenge muyungi ndana no mungunga mungizentu okay sawa ikapita nabe tangane na ngwa tamu za myaka 5 ndabo kuma mwenenzi no gawo tu ikunya ondu kute ondu alumage modeti njo na kwani ngurete ya mweji ndungiro mulungi ene ngondaro mweji wa mungizentu sawa sandi injo da mutakwi myake 10 ndabo kuma mwenenzi agwia ndo amatu aenda mama mutememi unda haya sawa ndiri sio kete ndiri wa masani yangi nikathe neta nene ande tuizia asante sana na ndiri wa mitambo na mutongo ifengo hata niwe mukama thank you sawa adiko ate ni wewe warning ila ya mina onenga no ne mashami kala mo thema mina ukona simo ndina mina onene wa kwa nengweza usio kainge ndiri wezani yiri ukite on that that winene yake ndo kiu na ndiwe warning ila ya mina onenga no ne mashambiki kana mutongo ibwo ndolo kwibatililia na kwijukile na kwazene na kola kibila kindi ne kalile uzuti mutongo ine mutongoi
na wele kwitha we very keen nundu wa kwitha nthini wa county cionthe cia ukamba ni county ya Kitui, county ya Masaku na county ya Makueni atongo yesu tinamo onthe mane na kwitha naindi kwenda kwiyukilia mundu akasia ne senator yo kiloki ya kwithini wa senator ne chau sembete nthini wa ngavana kiloki ya nthini wa women rep ni chau usemba nthini wa ngavana yo ni chau pandu embano uthukumi wa mwene nthi na wewe ni kenda nthini wa represent andu niki ukwenda ukilila kibila wikalile ukole no yambia kwenda kibila kingi iwambi hiyo nene ya maundu ma kibila cha ngavana na ku MP maundu ma kuma kibila cha MP ni makuemie haya sawa sawa naende maundu magwa nau tiamba ukwata bilingi wa movo kwanza ya kuna twindi kanthini wezani yuki nainde ningo ninga mwana muyanu ngendete nainde nitatu mwania kwanzila elite na tuweko na simo na tuwesoma mausumani monde nundu wa kwetha yutikalia kineni ebindani jiji nundu wa kwetha telekele nthini wasa kwani munene ukite to make a very big blunder na tukwata atongo yangi mena personal interest nundu wa kwetha yobe mundu umile to nikibila chongabana atezi kithuko mawata mundu mile tuneke bila kilie na kilie ateze kethuko mawata awisi ndo icio thirikalia kusia lightness kwanza ila ya ilite tikwata ni mathina ta jamaa usu wakuma kaleko ni cia kima kimwe bala wazi na ile pe umwe ngathililie na yangathililia ici ndo akunete ikaema anyway ni mitambo ni ya Mutongo FM Mutongo TV na ni nutunga ndini wa Mogo ni Magesa Shabeti na mundu weta wa right and beti wa mwanya ngalikoni ya TV na ile kumaba ivoni nusoma bilingi wa movo kwanzia ya ukwe na nyendeli kandini wezani hii ingi yukite nikendeze naende tuwa ndia kwanzia ila right na ende ya ilite kode Mutongo FM ende guata niyo ya mukamba asante sana beta DJ Mulonzo kalaka sunika helo utende ndia nene na ukwatitie iyo nyamoto imeadha mukuthu athauki yume kiwanza